nikada, ni sa jednim neprijateljem, nisam zaključio nikakav sporazum. Sa Italijanima nisam nikada imao ni sastanak. A o sastancima koje sam imao sa Nemcima izložio. Nikad nisam odobrio nikakvu legalizaciju i svima koji su u te vode zaplivali naređivao sam da izlaze. Naređivao sam Ljevljeviću, Popu Đuriću, Palu i svima drugim. Moj rad, oslobođenje, očekivanje referenduma, u tom smislu očekivao sam da narod odluči. Nisam želeo za sebe ništa. Postavio sam tekovine Francuske revolucije, prava čoveka. Ruska revolucija daje nove tekovine, ali sam smatrao da ne treba kod nas da počne od 1917. Nego da se naslede one tekovine koje danas imamo. Uticaj vlade bio je velik. Ja sam bio njen predstavnik, ja sam znao njene želje, ovdje je bilo materijala imate, nisam nelojalan, kad ponavljam ono što sam dobio i ono što sam preko pojedinih delegata koji su otuda dolazili dobio kao poruku. Zapadne demokracije, isto tako poznata stvar. Vlada je mogla znati o događajima u zemlji preko Rapoteta, preko Peter Boja, mada on ima drugi cilj, težnja, smenjivanja. On Pavla bira na moje mjesto. Zapadne sile imale su svoje račune. Hudson, njegove poruke, Heli, njegove poruke, izveštaj Boje Lukačevića, Megdal Lavrak, sve je to imalo uticaja na celokupan rad i na državu. Rukovao sam državnim novcem. Nisam za to optužen. Ali ja znam da sud ima kod sebe pregled rukovanja. Ja znam da to ne bi trebalo bude pohvalnom čovjeku ako on pravilno rukuje novcem. Ali ipak je dokaz da ja nisam želeo staru Jugoslaviju, jer sam pravilno rukovao novcem. Mi smo imali jednu tešku zaostavštinu baš u tom pogledu. Dao sam pomoć svuda. Beogradu od onoga novca koje smo uzeli bilo određeno 100 miliona. Mislim da je se uspjelo 60 miliona da podijeli. Vojnik sam, pošao sam sa najvećom voljom na organizaciju otpora protiv Nemaca i osovine, i to ne samo u našoj zemlji, nego i u zajednici sa zemljama Balkanskog poluostrva, za dizanje celog Balkana, Bosne i Rumunije i Mađarske. Žao mi je da se moglo pomisliti da sam bio ipak prema jednom od branioca nelojalan prema vladi, ali ja sam dao u tom pogledu svoj iskaz, ona dokumenta koja postoje, obaveštenja koja su imali, oni su imali. Našao sam se u vrtlogu događaja i smetnji. Našao sam se u vrtlogu događaja i smjernica novoga slovenskog sveta koji se stvara, za koju zajednicu sam i ja bio u principu i to dao. Našao sam se na smjernicama zapadnih demokratija čije uređenje smatram da je u duhu naših naroda, a uvjeren da se tekovine ruske revolucije već usvajaju u celom svijetu. Izbacit će onoga ko mi pravi nered tamo. Izvolite nastaviti. Našao sam se dalje pred konkurentskom organizacijom koju sprovodi komunistička partija, koja teži direktno svojim ciljem. Našao sam se na smjernicama težnje sopstvene vlade koja želi moje učešće u završnom periodu rata sa osiguranom pozadinom od kaosa u zemlji. Okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligensa, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama svijeta. Ostao sam ipak na samovojni. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog svijeta. Tražio je misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čovjeka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. Molim sud
da moje izlaganje uzme u pravilnu ocjenu. Mihajlovića Dragoljuba Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine.